Imibare yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri Gicurasi 2018 igaragaza ko buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 7 bapfa bazize ihumana ry'ikirere. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko ibi bihangayikishije cyane kuko uyu mubare urenze kure uwabicwa n'indwara zikunze kumvikana hirya no hino mu isi. OMS yerekanye ko abantu bicwa na sida buri mwaka mu isi ari miliyoni 1.100,000, abicwa na diabete bakaba miliyoni 1.600,000, igituntu cyo kigahitana abantu miliyoni 1.400,000, diabete miliyoni 1.600,000, naho impanuka zo mu muhanda zo zigahitana abagera kuri miliyoni 1.300,000. Abo bose bateranyije bagera kuri miliyoni 5.400,000, bikumvikana ko batageze kuri miliyoni 7 z'abantu batakaza ubuzima kubera ihumana ry'ikirere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kandi rivuga ko ihumana ry'ikirere ari intandaro y'indwara zitandura ku kigereranyo cya 70% by'abantu batakaza ubuzima mu isi buri mwaka. Umuryango w'abibumbye uvuga kandi ko ibice byugarijwe cyane birimo Aziya, aho Ubushinwa n'Ubuhinde bitakaza buri gihugu abantu miliyoni 2 ku mwaka, Afurika ipfusha abantu miliyoni 1 buri mwaka, Uburayi 500,000 n'ibihumbi 300 ku mugabane wa Amerika. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu byugarijwe bikomeye n'ibibazo by'ihumana ry'ikirere. Mu mwaka wa 2014 New Delhi ari wo murwa mukuru w'Ubuhinde yagaragajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS nk'umujyi wa mbere ku isi wari ufite umwuka uhumanye. Abatuye umurwa mukuru w'Ubuhinde bahura kenshi n'ikibazo cyo gutwikirwa n'ibihu bitari bisanzwe tuzi, ahubwo ibyotsi bituruka ku modoka, mu nganda cyangwa se imyotsi iva mu mirima itwikwa n'abatuye hafi y'umujyi, ibintu bibangamira aba mu mujyi wa New Delhi. Ihumana ry'ikirere ntibiteza ibibazo by'ubuhumekero gusa, ahubwo n'ibyo mu mutwe. Twumva ubukana bwabyo. Ntago turi mu bihe by'ubukonje bukabije, ariko nk'ibi si bya bicu bisanzwe, tubangamirwa no kugendana udupfukamunwa. Ihumana ry'ikirere ndetse kenshi byagiye rituma ubuzima busa n'ubuhagarara mu Buhinde. Ishyirahamwe ry'abaganga b'Abahinde riratangaza ko New Delhi iri mu bihe by'akaga. Amashuri agomba gufungwa, abantu ntibave mu rugo. Birareba cyane cyane abageze mu zabukuru, abagore batwite, abana, abarwara umutima cyangwa asma n'abandi baturage, ariko bagomba kwigengesera. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ni umwe mu bakunze kwerekana ko abatuye isi by'umwihariko ibihugu bikungahaye kurusha ibindi bakwiye guha umwanya ukwiye ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Le changement climatique est en train de courir plus rapidement que nous. Imihindagurikire y'ikirere irimo kwihuta cyane kuturusha. Ni ikibazo cy'inguti isi yacu ihanganye nacyo muri iki gihe, ni urugamba kandi nge mbona ko tutari mu gutsinda. Turabona ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Hari imyuzure ikomeje kwiyongera ari nako yangiza byinshi. Turabona amapfa agenda afata intera cyane cyane muri Afurika. Ubushake bwa politiki mbona budahagije. Ibintu ni bibi cyane kurusha uko twabiteganyaga, ariko muri byose ubushake bwa politiki buri hasi cyane ugereranyije nuko byagakwiye kuba bimeze, cyane cyane nyuma y'amasezerano ya Paris. Ayo masezerano ya Paris yafatiwemo intego zisobanutse. Abantu biyemeje kugabanya ibitiza umurindi ihumana ry'ikirere, kandi nibyo byemezo nabyo ntibyari bihagije kugira ngo tugere ahakwiye. Ariko ikibabaje kurushaho nuko izo ntego ubwazo zitarimo no kubahirizwa. Ntago bihagije kubahiriza ibyemeranyijweho i Paris. Birasaba ko muri 2020 igihe amasezerano azavugururwa twaziyemeza ibirenzeho. Nous croyons qu'il faut non seulement respecter les engagements de Paris, mais qu'il faut maintenant en 2020, quand ces engagements seront renouvelés, être bien plus ambitieux. Nubwo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ari byo bihura cyane n'akaga ko kwibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere, ngo abaherwe mu isi ntibakwiye kwidamararira ngo bibwire ko akaga abanyafurika bahura nako kubera iyangirika ry'ikirere katabareba na gato. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arakomeza. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est déjà en train de souffrir les effets. Uko byagenda kose, Afurika irimo kwibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere. Amapfa n'imyuzure bigasaba rero ko ibihugu byateye imbere byashora imari muri Afurika kugira ngo igire ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere,
kandi icyo si igikorwa cy'ubugira neza, ni igikorwa cy'ukuri kandi twese dufitemo inyungu. Murebe nka Sahel. Ibibazo biri muri Sahel bituma ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bashakisha uko bahava bakerekeza i Burayi, ibintu abanyaburayi benshi batifuza. Ubwo kandi ni nako iterabwoba rigenda rizamuka muri Israel. Kimwe kandi mu bituma abantu bahunga Sahel n'iterabwoba rikiyongera, ni ukwiyongera k'ubutayu nk'ingaruka y'imihindagurikire y'ikirere. Ubwo rero bikumvikana ko guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ari no kugabanya umubare w'abantu bahunga, bigashimangira umutekano twese twungukiramo. Guhangana n'imihindagurikire y'ikirere bikumira ibitiza umurindi iterabwoba muri Sahel n'ahandi hose ku isi. Ça réduit les chances du terrorisme au Sahel et ça réduit les chances du terrorisme partout dans le monde. Mu kugerageza guhangana n'ikibazo cy'ihumana ry'ikirere, umuryango w'abibumbye washyizeho amasezerano yerekeye kubungabunga ikirere yiswe ya Paris. Amasezerano yemejwe bwa mbere n'ibihugu 187 hari mu mwaka wa 2015. Ayo masezerano asaba ibihugu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Muri Kanama 2017 ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko agiye kwikura muri ayo masezerano igihugu cye nacyo cyari cyarashyizeho umukono mu izina rya Barack Obama wayoboraga iki gihugu ubwo ayo masezerano ya Paris yemezwaga. Kuri Perezida Trump ngo amasezerano ya Paris ku kubungabunga ikirere abangamiye inyungu z'abanyamerika. L'accord de Paris sur le climat yitiriwe Paris nta nyungu abanyamerika bayafitemo kuko yazaniye abaturage ibibazo bikomeye by'ubukungu, ariko cyane cyane anyuranye n'uburyo dufata ibidukikije. Icyemezo Perezida Donald Trump yafashe muri 2017 yongeye kugishimangira tariki 5 Ugushyingo 2019 imbere y'abamushyigikiye. Twatsinze intambara yabuzaga Amerika gutanga ingufu, none turi igihugu cya mbere ku isi mu by'ingufu, kandi twahigitse ibitero byashaka kwibasira ibitanga ingufu byacu bwite bya charbon. Nkaba ntangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano ya Paris mabi cyane, arengera kandi abogamiye ku ruhande rumwe. Ese ubundi ni mubaza w'abanyapari icyo bayungukiyemo? Nta cyiza babonye. Managuye icyitwa gahunda yihariye y'ingufu yashyizweho na Perezida Obama, kandi nkuyeho icyemezo cye cyo gusubika ikorwa rya charbon. Abacukuzi bacu nibagaruke ku kazi. Hirya no hino ku isi icyemezo cya Perezida Donald Trump cyanenzwe n'abatari bake. Nk'uyu ni Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. I do respect this decision. Je respecte cette décision, mais je pense Nubashye iki cyemezo, ariko ntekereza ko ari ikosa bidasubirwaho byaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mubumbe wacu wose. Ndashimangira ko amasezerano ya Paris nta kizayasubiza inyuma, kandi azashyirwa mu bikorwa n'Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu. Aho twaba turi hose nabo twaba turi bose, dufite inshingano zimwe zo kongera guha agaciro umubumbe wacu. Our planet great again. Iki cyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigomba gutangira gukurikizwa tariki enye Ugushyingo 2020, bikazaba ari nyuma y'umunsi umwe manda ya Perezida Trump igeze ku musozo. Amasezerano arengera ikirere yakwemerwa, yashyirwa mu bikorwa cyangwa se agaterwa utwatsi n'uwo ari we wese, ntibibuza abatuye isi gukomeza guhura n'ingaruka zituruka ku ihumana n'iyangirika by'ikirere. Imibare yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri Gicurasi 2018 igaragaza ko buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 7 bapfa bazize ihumana ry'ikirere. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko ibi bihangayikishije cyane kuko uyu mubare urenze kure uwabicwa n'indwara zikunze kumvikana hirya no hino mu isi. OMS yerekanye ko abantu bicwa na sida buri mwaka mu isi ari 1,100,000. Abicwa na diabete bakaba 1,100,600, igituntu cyo kigahitana abantu 1,100,400, diabete 1,100,600, nayo impanuka zo mu muhanda zo zigahitana abagera kuri 1,100,300. Abo bose bateranyije bagera kuri 5,400,000, bikumvikana ko batageze kuri 7,000,000 z'abantu batakaza ubuzima kubera ihumana ry'ikirere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kandi rivuga ko ihumana ry'ikirere ari intandaro y'indwara zitandura
ku kigereranyo cya 70% by'abantu batakaza ubuzima mu isi buri mwaka. Umuryango w'abibumbye uvuga kandi ko ibice byugarijwe cyane birimo Aziya, aho Ubushinwa n'Ubuhinde bitakaza buri gihugu abantu miliyoni 2 mu mwaka, Afurika ipfusha abantu miliyoni 1 buri mwaka, Uburayi 500 n'ibihumbi 300 ku mugabane wa Amerika. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu byugarijwe bikomeye n'ibibazo by'ihumana ry'ikirere. Mu mwaka wa 2014 New Delhi ari wo murwa mukuru w'Ubuhinde yagaragajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS nk'umujyi wa mbere ku isi wari ufite umwuka uhumanye. Abatuye umurwa mukuru w'Ubuhinde bahura kenshi n'ikibazo cyo gutwikirwa n'ibihu bitari bisanzwe tuzi, ahubwo ibyotsi bituruka ku modoka, mu nganda cyangwa se imyotsi iva mu mirima itwikwa n'abatuye hafi y'umujyi, ibintu bibangamira aba mu mujyi wa New Delhi. Ihumana ry'ikirere ntiriteza ibibazo by'ubuhumekero gusa, ahubwo n'ibyo mu mutwe. Twumva ubukana bwabyo. Ntago turi mu bihe by'ubukonje bukabije, ariko nk'ibi si bya bicu bisanzwe, tubangamirwa no kugendana udupfukamunwa. Ihumana ry'ikirere ndetse kenshi byagiye rituma ubuzima busa n'ubuhagarara mu Buhinde. Ishyirahamwe ry'abaganga b'Abahinde riratangaza ko New Delhi iri mu bihe by'akaga. Amashuri agomba gufungwa, abantu ntibave mu rugo. Birareba cyane cyane abageze mu zabukuru, abagore batwite, abana, abarwara umutima cyangwa asma n'abandi baturage, ariko bagomba kwigengesera. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ni umwe mu bakunze kwerekana ko abatuye isi by'umwihariko ibihugu bikungahaye kurusha ibindi bakwiye guha umwanya ukwiye ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Le changement climatique est en train de courir plus rapidement que nous. Imihindagurikire y'ikirere irimo kwihuta cyane kuturusha. Ni ikibazo cy'inguti isi yacu ihanganye nacyo muri iki gihe, ni urugamba kandi nge mbona ko tutari mu gutsinda. Turabona ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Hari imyuzure ikomeje kwiyongera ari nako yangiza byinshi. Turabona amapfa agenda afata intera cyane cyane muri Afurika. Ubushake bwa politiki mbona budahagije. Ibintu ni bibi cyane kurusha uko twabiteganyaga, ariko muri byose ubushake bwa politiki buri hasi cyane ugereranyije n'uko byahakakwiye kuba bimeze, cyane cyane nyuma y'amasezerano ya Paris. Ayo masezerano ya Paris yafatiwemo intego zisobanutse. Abantu biyemeje kugabanya ibitiza umurindi ihumana ry'ikirere, kandi n'ibyo byemezo nabyo ntibyari bihagije kugira ngo tugere ahakwiye. Ariko ikibabaje kurushaho nuko izo ntego ubwazo zitarimo no kubahirizwa. Ntabwo bihagije kubahiriza ibyemeranyijweho i Paris. Birasaba ko muri 2020 igihe amasezerano azavugururwa twaziyemeza ibirenzeho. Nous croyons qu'il faut non seulement respecter les engagements de Paris, mais qu'il faut maintenant en 2020, quand ces engagements seront renouvelés, être bien plus ambitieux. Nubwo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ari byo bihura cyane n'akaga ko kwibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere, ngo abaherwe mu isi ntibakwiye kwidamararira ngo bibwire ko akaga abanyafurika bahura nako kubera iyangirika ry'ikirere katabareba na gato. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arakomeza. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est déjà en train de souffrir les effets. Uko byagenda kose, Afurika irimo kwibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere. Amapfa n'imyuzure bigasaba rero ko ibihugu byateye imbere byashora imari muri Afurika kugira ngo igire ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, kandi icyo si igikorwa cy'ubugira neza, ni igikorwa cy'ukuri kandi twese dufitemo inyungu. Murebe nka Sahel. Ibibazo biri muri Sahel bituma ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bashakisha uko bahava bakerekeza i Burayi, ibintu abanyaburayi benshi batifuza. Ubwo kandi ni nako iterabwoba rigenda rizamuka muri Israel. Kimwe kandi mu bituma abantu bahunga Sahel n'iterabwoba rikiyongera no kwiyongera k'ubutayu nk'ingaruka y'imihindagurikire y'ikirere. Ubwo rero bikumvikana ko guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ari no kugabanya umubare w'abantu bahunga, bigashimangira umutekano twese twungukiramo. Guhangana n'imihindagurikire y'ikirere bikumira ibitiza umurindi iterabwoba muri Sahel n'ahandi hose ku isi. Ça réduit les chances du terrorisme au Sahel et ça réduit les chances du terrorisme partout dans le monde. Mu kugerageza guhangana n'ikibazo cy'ihumana ry'ikirere, umuryango w'abibumbye washyizeho amasezerano yerekeye kubungabunga ikirere yiswa ya Paris.
amasezerano yemejwe bwa mbere n'ibihugu 187 hari mu mwaka wa 2015. Ayo masezerano asaba ibihugu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Muri Kanama 2017 ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko agiye kwikura muri ayo masezerano igihugu cye nacyo cyari cyarashyizeho umukono mu izina rya Barack Obama wayoboraga iki gihugu ubwo ayo masezerano ya Paris yemezwaga. Kuri Perezida Trump ngo amasezerano ya Paris ku kubungabunga ikirere abangamiye inyungu z'abanyamerika. L'accord de Paris sur le amasezerano y'ikirere yitiriwe Paris nta nyungu abanyamerika bayafitemo kuko yazaniye abaturage ibibazo bikomeye by'ubukungu, ariko cyane cyane anyuranye n'uburyo dufata ibidukikije. Icyemezo Perezida Donald Trump yafashe muri 2017 yongeye kugishimangira tariki 5 Ugushyingo 2019 imbere y'abamushyigikiye. Twatsinze intambara yabuzaga Amerika gutanga ingufu, none turi igihugu cya mbere ku isi mu by'ingufu, kandi twahigitse ibitero byashaka kwibasira ibitanga ingufu byacu bwite bya charbon. Nkaba ntangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano ya Paris mabi cyane arengera kandi abogamiye ku ruhande rumwe. Ese ubundi ni mubaza w'abanyapari icyo bayungukiyemo? Nta cyiza babonye. Manago yitwa gahunda yihariye y'ingufu yashyizweho na Perezida Obama, kandi nkuyeho icyemezo cyo gusubika ikorwa rya charbon. Abacukuzi bacu nibagaruke ku kazi. Obama's federal coal moratorium. Hirya no hino ku isi icyemezo cya Perezida Donald Trump cyanenzwe n'abatari bake. Nk'uyu ni Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. I do respect this decision. Je respecte cette décision, mais je pense Mubashye iki cyemezo, ariko ntekereza ko ari ikosa bidasubirwaho byaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mubumbe wacu wose. Ndashimangira ko amasezerano ya Paris nta kizayasubiza inyuma, kandi azashyirwa mu bikorwa n'Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu. Aho twaba turi hose n'abo twaba turi bose dufite inshingano zimwe zo kongera guha agaciro umubumbe wacu. Our planet great again. Iki cyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigomba gutangira gukurikizwa tariki 9 Ugushyingo 2020, bikazaba ari nyuma y'umunsi umwe manda ya Perezida Trump igeze ku musozo. Amasezerano arengera ikirere yakwemerwa, yashyirwa mu bikorwa cyangwa se agaterwa utwatsi n'uwo ari we wese, ntibibuza abatuye isi gukomeza guhura n'ingaruka zituruka ku ihumana n'iyangirika by'ikirere.